Lezite na leđa, zatvorite oči. Namestite se udobno. Stopala su odvojena i slobodno padaju u stranu. Ruke su odvojene od tela, dlanovi okrenuti na gore. Blago podvucite bradu kako bi poravnali vrat sa ostatkom kičme. Radit ćemo yoga nidru, duboku relaksaciju uma i tela. Ona predstavlja stanje između budnosti i sna. Kroz yoga nidru dolazi do otklanjanja sve tri tenzije, mišićne, emocionalne i mentalne. Za vreme yoga nidre telo se ne pokreće. Omekšajte celo telo. Udahnite duboko i osjetite svoj dah. Sa narednim izdahom opustite celo lice. Sa sljedećim izdahom opustite celo telo. Disanje spontano teče svojim prirodnim tokom. Osvestite svoj dah. Osjetite kako se sa udahom telo širi, a sa izdahom skuplja. Osjetite potpunu opuštenost celog tela. Sva pažnja je na telu. Proverite da li je sve opušteno od temena glave do nožnih prstiju. I u ovom trenutku donesite svoju odluku. To je kratka pozitivna rečenica, vaša namera ili odluka. Ponovite je 3 puta sa svesnošću i verom. Počinjemo kruženje svesti celim telom. U mislima ponovite naziv pomenutog dela tela. Osjetite još jednom celo telo. Osjetite desnu stranu tela. Desnu ruku. Palac desne šake. Kažiprst. Srednji, domali, mali. Svi prsti desne šake. Dlan, nadlanica, sklop šake, cela desna šaka, podlaktica, lakat, nadlaktica, desno rame, pazuh, desna bočna strana grudnog koša, struk, kuk, desna butina, koleno, potkolenica, desni skočni sklop, peta, taban, gornja strana stopala, palac, drugi prst, treći, 4.
četvrti, peti. Svi prsti desnog stopala, celo desno stopalo, cela desna noga, cela desna strana tela kojom smo prošli. Osjetite levu stranu tela, levu ruku, palac leve šake, kaži prst, srednji, domali, mali. Svi prsti leve šake, dlan, nadlanica, sklop šake, cela leva šaka, podlaktica, lakat, nadlaktica, levo rame, pazuh, leva bočna strana grudnog koša, struk, kuk, leva butina, koleno, potkolenica, levi skočni sklop, peta, taban, gornja strana stopala, palac, drugi prst, treći, četvrti, peti. Svi prsti levog stopala, celo levo stopalo, cela leva noga, cela leva strana tela kojom smo prošli. Osjetite zadnju stranu tela, desna peta, desni list, zadnja strana desnog kolena, desne butine, leva peta, levi list, zadnja strana levog kolena, leve butine, desni sedalni deo, levi sedalni deo, donji deo leđa, repna kost, cela kičma, desna lopatica, leva lopatica, cela desna strana leđa, cela leva strana leđa, cela leđa, potiljak, teme, čelo, prostor između obrva, desna obrva, leva obrva, desno oko, levo oko, desni očni kapak,
levi očni kapak, desna slepočnica, leva slepočnica, desno uvo, levo uvo, desni obraz, levi obraz, desna nozdrva, leva nozdrva, vrh nosa, ceo nos, gornja usna, donja usna, obe usne zajedno, jezik, vilica, brada, celo lice, celo grlo, desna ključna kost, leva ključna kost, desna strana grudnog koša, leva strana grudnog koša, ceo grudni koš, gornji dijafragmalni deo stomaka, desna strana stomaka, leva strana stomaka, pupak, donji deo ispod pupka, ceo stomak, desna prepona, leva prepona, cela desna noga, cela leva noga, cela desna ruka i desno rame, leva ruka i levo rame, obe ruke i obe noge zajedno, ceo trup, vrat, cela glava, celo telo je lagano, osjetite lakoću. Celo telo. Sada ponovite vašu odluku 3 puta. Lagano pomerite prste na šakama i stopalima. Sa udahom se protegnite rukama iznad glave kao kada se budite. Lagano se okrenite na desni bok. Kad budete spremni, polako se uspravite, oslanjajući se dlanovima.
Lagano otvorite oči. Yoga nidra je završena.